umugani ntimubibona mwebwe ko polisi yahindutse ariko nkunda abakinnyi bazi gusubiza muri buno buryo wewe ntubibona ko byahindutse hindura ikibazo turabibona ko byahindutse ariko nyine like reaction yawe kuri impinduka yabaye niyi ko byahindutse hanyuma rero abafana abanyamukanajya barababaye imbabarira byihorere umujinya afite n'umurandura nzuzi abafana b'ikipe ya Pele ko mubabaye biragenda bite umva neza abafana b'ikipe ya Pele ndaza n'amasoro akajya kuvumbura ruboneka akinye 10 tubahehe pasi yakinye 8 tubahehe afite abakinyi bamugoye kuri iyo myanya ariko warifasha agiye kubahengeka ntago areba ngo dukeneye iki hano kugira ngo dutsinde nibyo byishimo bya mbere bari muri he twari turi mu mahoro n'abafana bari barimo ubusa nibwo tujyanyeyo ubusatsi bw'abaciyeyo umufana kugiye kuza hano mu ishiya bitatu nje kugira ngo ndebe ibyishimo ndabibonye se nibabanze batekereze kuba umutoza kandi nanone iki cya kabiri niba peritekereza neza nireba umuzamu dufite ntago uriya muzamu Pierre ari umuzamu wo kugira uti wo gufatira APR ni ikipe nkuru nayo yagakwiye kubireba neza nta muntu umutera icyugazi nta muntu umupresinga baduru abazamu bari ntago ntacyo bamutwara ntago ikibazo dufite n'icyo nyamukuru umutoza nagenda arebe nta precision dushaka ibya precision byararangiye cyangwa afite ikibazo cyo kugira ngo cyo gusimbuza ashaka kuba atazi ibyo gusimbuza abo akaba ajyanira kuri 11 avuga ngo ndasimbuza ikipe ya mbere kireme ya kabiri ariko 11 akaba ntabafite uko ntabwo zizatuvugana nk'umukinnyi pasi nabo bakwiye gukina iminota 90 ngarangize match hano abakinnyi nk'abadawo afite inyuma y'ikibuga uko nasimbuje akoze gusimbuza erreur zikomeye afashe Togi akwema mu madusi ashyiramo abahinga aracurikiranyije afata abahinga abakuramo afasha abataka bakuramo ashyiramo abawinga yari yabanjemo abataka n'abawinga bafite iyo kipe izakina gute ikipe gukina buriya nuko iba izi ifite umuwinga ifite umwataka ariko cyoce nta muwinga dukine dufite umwataka dukine nta mwataka dukine dufite umuwinga icyo kibazo niba batoza baje kutwigiraho bitwigira football nako tuzi kwitegeza tuzi kureba igenda mu kibuga se kigana yakoze irihe kosa umushinzi se kigana ko umukino washije yabakwiye gukina gatandatu ye Dawuda agakina 8 ibyo bintu ni ikibazo mugende muri abanyamakuru mutugererayo mutubwire be kutwigira football murakoze ariko murekere mubwire be kutwigira football murakoze ariko mwaba umugani muri kwigira football kwa bafana ba Pele koko tubigisha kuri muri kwigira football kwa bafana ba Pele ni atari umva nta kindi kintu narenzaho inkuru zindi zisigaye rero ndagaruka ku nkuru y'umusore twa Prince Buregeya uyu mungu wabaye kapiteni w'ikipe ya APR akanyura muri AS de Kigali agasoza amasezerano yamaze kwerekeza mu gihugu cya Kenya muri ekipe ya Nairobi United yamaze kwerekeza rero uno mwana w'umuhungu witwa Prince Buregeya Prince yajoinze ekipe ya Nairobi United rero ikipe izakinisha mu CAF Confederation Cup igiye muri mwaka wa 2025-2026 akaba rero yarasize umukono ku masezerano y'imyaka 2 ku munsi w'ejo Buregeya ari muri Kenya already ari muri Kenya ko yashyize umukono amasezerano yashyize umukono ku masezerano ku munsi w'ejo yanakoze imyitozo by the way ku munsi w'ejo abantu kimbuga zanye nkoranyambaga kuri uyu munsi nibaze koza kwereka amafoto ya Prince ari mu myitozo muri ekipe ya Nairobi United ikipe yambara imyambaro y'icyatsi n'umweru rero yazamutse mu cyiciro cya kabiri imbaraga nyinshi cyane ku buryo ni nk'amakipe agiye kuza kuba akomeye hariya mu murwa mukuru Nairobi mu gihugu cya Kenya akaritwa Prince uyu mwana w'umuhungu rero ku myaka 25 y'amavuko uretse se zimwe yaramaze muri AS de Kigali na sezo 7 yamaze muri APR ko muri APR yageze muri myaka 18 bwo yazamutse arakubita byatara kubita 18 gutyo ibintu yari afite rero arakubita muri sezo zigera kuri 7 uyu munsi rero akaba ameze neza cyane Nairobi United yabonye promotion rero cyase yazamutse mu cyiciro cya mbere umwaka ubanza uyu nguyu
yazamutse mu cyiciro cya mbere n'ubundi, ariko ikaba rero yarabonye igitego gukina Cup Confederation Cup binyuze mu irushanwa rya Mosabet Cup, irushanwa batwaye hariya batsinze ikipe ya Gor Mahia ibitego biri kuri kimwe kuri final. Akaba rero ari imwe mu mpamvu zanatumye bashobora kuba babona umukinnyi nk'uyu nguyu, kandi bakomeje kwitwara neza cyane ubundi ku isoko ryo gushaka abakinnyi. Hari amakuru mfite yuko Prince Buregeya ashobora no kuba kapiteni w'ikipe. Ni ikipe izamutse, birashoboka ko Prince Buregeya ashobora kuba kapiteni w'ikipe. Ni ugukomeza kubikurikirana cyane rero. Ikipe izajya ikina imikino yayo kuri Nakivuo Stadium hariya mu gihugu cya Kenya. Ubwo nukomeza rero kuri Prince Buregeya, katubwira ngo bonne chance, Imana izabane nawe. Amakuru arakagaragaza ko uyu muvandimwe agomba kujya ahabwa yahawe recruitment ikitwa signing on fee igera kuri miliyoni 50 z'amanyarwanda zirenga, ko ni 50 by'amadolari y'amanyamerika, ko ni miliyoni zirenga 50 z'amanyarwanda. Twa Prince Buregeya, bonne chance kuri we ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye bagenda basohoka. Namwe turashimiye, twifuje byiza rero, tujye turasubira ku mugoroba ku isaha